Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Nahe makuru agezweho. Rwandair igiye gusubukura ingendo z'igigoma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Naho igicumbi umuvunyi mukuru yihanije abagore bakubita abagabo. Umugabo w'Inyanza we yatahanye grenade aziko ari iteke. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, Rex Kazadi Kanda wigeze kwiyamamariza kuba president w'iki gihugu yiyunze kuri AFCM 23. Hari abajenerali babiri ba FARDC, General Muhoozi Kainerugaba yavuze ko azata muri yombi n'imiryango yabo. Mufti wa Uganda we yasabye leta guhagarika TikTok. Muri aya makuru turareba impamvu. Mu gihugu cya Guinea, General Mamadi Doumbouya yahaye imbabazi Dadis Camara wahoze ari president w'iki gihugu. Muri Amerika ho imyigaragambyo y'abadashyigikiye Elon Musk ikomeje gufata indi ntera. Ngizo zimwe mu nyingo z'ingenzi giza makuru mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo ya none ku ya 31 z'ukwa gatatu kwa 2025 mu kanya turayarambura. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Urifuza ikinyobwa kikumara inyota ariko cyuzuye intungamubiri? Ngwino nkuze n'abakuzanira ibinyobwa bya Brava, byihariye kuba bifite isukari nke ariko bikaba ntagereranywa mu buryohe. Brava Juices zikozwe 100% mu mbuto z'umwimerere, bigafasha umubiri wawe kwiyubaka mu gihe nawe uryoherwa kugera ku nyota. Nta zindi produits z'inkorano zongerwamo dushakisha ubundi buryohe, byose ni umwimerere kuko buri uko usomye kuri Brava Juices mu moko yazo arenga 10, umunezero, ibyishimo n'akanyamuneza nibyo bigutaha. Nawe ngwino uhabwe ikaze mu isi y'abasirimu, gana iduka rikwegereye mu Rwanda hose baguhe Brava Juices. Namwe mwifuza kurangura mwazibariza muri Kilan International, ni mwiduka riherereye mu mujyi rwagati unyuze ku muhanda wo munsi ya La Galette ujya hahoze Premier Betting, ni ku muryango nimero 5. Ushobora no kutubariza kuri 0788 68 67 21. Ikaze muri amakuru arambuye duhere kuri Rwandair na Kenya Airways bishobora gusubukura ingendo z'igigoma vuba. Kampani ebyiri zo gutwara abantu n'ibintu mu kirere muri Afrika, Rwandair na Kenya Airways byatangajwe ko bigiye kongera gufasha mu ngendo mu mujyi wa Goma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru nyuma yo gufungura ikibuga cy'indege. Amakuru aturuka hafi y'ubuyobozi bwa M23 yerekana ko hari ibiganiro biri imbere hagati y'abayobozi bashya n'amasosiyete yombi y'indege. Ikigamijwe ngo nukugabanyiriza umutwaro abacuruzi no kongera gusubukura ibikorwa by'ubukerarugendo nk'uko inkuru ya Mediacongo.net bivuga. Ikibuga cy'indege cya Goma cyafunzwe kuva habaho imirwano hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, ariko kuri ubu kirimo kirakorwamo imirimo yo gutegura ibisasu byahatezwe ndetse vuba hakirongera kuba nyabagendwa. Amasezerano yashyizwe mu kono kuwa gatanu tariki 28 z'uku kwezi hagati ya M23 na SADC ateganya kandi ko gusana iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma bigomba kuba ku bufatanye bw'impande zombi. Uyu muryango mu karere wiyemeje kuhakorera imirimo yo gutunganya ikibuga cy'indege kugira ngo abasirikare bawo bazabone uko bava mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Naho Nyagatare uwarindaga ishuri yishwe n'abagizi ba nabi. Umugabo w'imyaka 36 y'amavuko wakoraga akazi k'izamu ahari kubakwa ishuri mu mudugudu wa Kinihira mu kagari ka Barija mu murenge wa Nyagatare mu karere ka Nyagatare yishwe atemwe n'abagizi ba nabi bataramenyekana. Hakorimana Gaspard utuye muri uwo murenge yakoraga akazi k'izamu harimo kwagurirwa ishuri mpuzamahanga ryitiriwe Umusamari. Abaturiye iryo shuri bavuga ko uyu muturage yabanje gutabaza avuga ko atemwe akaba yageragezaga guhunga yerekeza iwe, ariko bamugezeho basanze yanegekaye ndetse ahita ashiramo umwuka. Umwe mu bahageze yabwiye Imvaho Nshya uyu mugabo yatabaje ahunga abari bamaze kumutema, ariko yavaga cyane. Gusa ntiyabashije kuvuga bamutemye kuko yahise apfa mu minota mike. Aba baturage bavuga ko bakeka ko bamutemye bashobora kuba bari baje kwiba kuri iryo shuri. SP Amduni Twizerimana umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba yemeje iby'iyi nkuru, avuga ko inzego z'umutekano zahageze kandi ko iperereza ryatangiye kugira ngo ababikoze batabwe muri yombi bashyikirizwe ubutabera. Ati turasaba uwo ari wese wagira amakuru yatuma hamenyekana abagize uruhare muri ubu bwicanyi kuyageza ku buyobozi cyangwa kuri polisi. Umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa ku bitaro bya Nyagatare gukorerwa isuzuma mbere yo gushyingurwa. Hakorimana Gaspard asize umugore n'abana 4.
Mu karere ka Gicumbi ho umuvunyi mukuru yihanije abagore bakubita abagabo babo. Umuvunyi mukuru ni Irene Madeleine nyuma yo kumva akarengane gakorerwa abagabo bakubitwa n'abagore bishakiye yasabye abagore kwisubiraho bagahindura imyumvire bakajya bubahana nk'imiryango itarangwamo amakimbirane. Nyuma yo kuganira n'inzego zitandukanye abwira abayobozi b'imirenge kujya bahosha amakimbirane hakiri kare, yagiranye ikiganiro n'ikinyamakuru Umuseke agira ati ntabwo ari abagabo bahohotera abagore gusa, twarabibonye n'ahandi, ntabwo bikiri ibanga ko hari abagore bahohotera abagabo kandi ni umuco mubi. Abagabo bahohoterwa mu ngo zabo bakwiye gutinyuka bakabivuga. Twasabye abayobozi kwegera ingo zibanye nabi bakabaganiriza, abagore bakubita abagabo ni umuco mubi kandi nta muntu wemerewe guhohotera undi. Ikindi nuko uwahohoterwa wese aba agomba kubibwira ubuyobozi ndetse n'abagabo bagatinyuka bakabivuga. Muri gahunda yo kwegera abaturage, umuvunyi mukuru yasuye abaturage b'umurenge wa Kageyo ababwira ko hari abagabo bakora hohotera abagore babo, abasaba ko uwo muco wacika ndetse bakamenya ko nta muntu n'umwe wemerewe guhohotera undi. Umwe mu bagabo watakambiye umuvunyi yavuze ko akubitwa n'umugore we ndetse ko byatumye amusigira urugo n'umurima wo guhingamo imyaka kandi ariyo yajyaga ibatunga bombi. Undi mugabo yavuze ko impamvu abagabo bahohoterwa bakicecekera ari uko akenshi usanga ubuyobozi buvuga ko ari ukwigiza nkana, ahubwo ikosa rikaba ryakwegekwa ku mugabo. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Emmanuel Nzabonimpa wagira inama abaturage kugira imiryango myiza no kumenya ko imbere y'itegeko nawe ufite uburenganzira bwo guhohotera undi. Mu karere ka Nyanza ho umugabo yatahanye grenade azi ko ari iteke. Mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza umugabo witwa Binshuti Eraste w'imyaka 61 yatoraguye igisasu cya grenade yibwira ko ari iteke maze arayitahana. Uyu mugabo wari mu murima hinga yabonye grenade yibwira ko ari iteke ayishyira mu gikapu kugira ngo ayitahane. Mu nzira ataha yahuye n'umugabo w'inkera gutabara wari warigeze gukora mu gisirikare, amubwira ko icyo atwaye atari iteke ahubwo ko ari igisasu gishobora guteza ibyago. Yahise ayishyira hasi, inzego z'umutekano zirahamagarwa. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Elazimena Zinda yemeje aya makuru avuga ko abasirikare bahise bitabaza impuguke mu kurwanya ibisasu kugira ngo bakurikirane iyo grenade. Yagize ati iyo grenade yari ishaje cyane, bigaragara ko ishobora kuba yarasigaye mu gace ka Nyagisozi kahoze ari igice cya zone Turquoise mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Yakomeje asaba abaturage kwitonda no gutanga amakuru mu gihe babonye ikintu bakeka ko gishobora kuba ari igisasu. I Rutsiro ho inkuba yakubise abana babiri bahita bapfa. Abana babiri bari mu myaka 11 na 17 bo mu karere ka Rutsiro bakubiswe n'inkuba bahita bapfa. Byabereye mu murenge wa Musasa aho inkuba yakubise umukobwa w'imyaka 17 ubwo yari yugamye mu nzu n'ababyeyi be agwa marabira. Bageragishwe umujyana kwa muganga bataragera ahita apfa. Muri Rusebe yaho umwana ufite imyaka 11 ubwo imvura yari irimigwa inkuba yakubise bugamye mu nzu iwabo mu ruganiriro ari kumwe na murumuna we ahita ashiramo umwuka. SP Karekezi Twizere Bonaventure umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba yemeje amakuru y'izimpfu ati nibyo aya makuru n'ukuri inkuba yakubise abantu babiri bo mu mirenge ya Musasa na Rusebe ya mu karere ka Rutsiro bahita bapfa. Mu bapfuye umwe yari afite imyaka 17 mu gihe undi yari afite 11. Iyi mpanuka yabaye mu gihe cy'imvura yari irimo inkuba nyinshi. Polisi y'u Rwanda yihanganishije imiryango y'ababuze ababo inatanga ubutumwa ku baturage. Iti turihanganisha imiryango y'ababuze ababo kandi tunashishikariza abaturage gukomeza kwitwararika mu bihe by'imvura nyinshi bagakurikiza ingamba zo kwirinda inkuba zirimo kwirinda kugama munsi y'ibiti birebire cyangwa ahantu hitaruye, kwirinda gucomeka ibikoresho by'amashanyarazi cyangwa kuvugira kuri telefone mu gihe cy'imvura no gushyira imirinda nkuba ku mazu no ku nyubako ziberamo ibikorwa bihuriramo abantu benshi kugira ngo hirindwe impanuka nk'izi. Mu kanya aya makuru turakomereza hanze y'u Rwanda. Ni umubeshyi niba hari uwakubwiye ko ibintu bihenze byose biba ari byiza. Uku kuri Mento Auto Export yakumenye mbere maze igira igitekerezo cy'abahanga cyo kuzanira abanyarwanda imodoka nziza zigezweho zirimo n'izikoreshwa n'amashanyarazi. Guhera ku $5,000 by'amadolari kuzamura, Mento Auto Export ikuzanira imodoka nziza ya hybride. Bitwara iminsi iri hagati ya 30 na 40 yonyine. Ubishyura 40% by'igiciro cy'imodoka andi ukazayishyura imodoka yakugezeho. Humura nta uzongera kukwiba kuko mbere yo kwishyura mugirana amasezerano imbere ya notere. Ibirebana no kukugira inama y'imodoka nziza yo kugura babigukorera ku buntu kandi nyuma yo kukuzanira imodoka bakurikirana iby'ubuzima bwayo ku buntu mu gihe cy'amezi 3. Izi modoka ziva mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuyapani, Korea, Dubai, Canada no mu bihugu by'Uburayi. Naho ibi byiza byose bitari bihagije, Mento Auto Export ibazanira ibikoresho n'ibyuma by'imodoka by'ubwoko bwose bikugeraho mu minsi 7 yonyine. Babikura mu Bushinwa, Korea na Dubai. Bahamagare kuri 07 35 85 00 90 cyangwa wandike ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 87 88 66 47 cyangwa ugana aho bakorera mu nyubako ya Town Center Building TCB inyuma ya Centenary House muri floor ya 3 mu muryango nimero 025B. Wanasura urubuga rwabo rwa internet wa@mentomotors.com cyangwa ukabandikira email kuri info@mentomotors.com.
Mento Auto Export, you trust we deliver. buri wese muri twe azi inkuru ibabaje y'umuntu wakoze ubutaruhuka ijoro n'amanywa ashaka kugera ku iterambere ku bw'amahirwe akabigeraho, ariko akigera ku byo yaruhiye agahita apfa cyangwa agahura n'ubumuga budatuma yongera gukora. Umuryango yari atunze ubu bayeho nabi cyane. Muri buko tuvuga buri gihe mu bihe nk'ibi ngibi, ubuzima nta mpuhwe bugira, nta umenye ejo hazaza. Nibyo nta umenye ejo hazaza, ariyo mpamvu abareba kure bafite ubwishingizi bw'ubuzima, life insurance. Umunyarwanda, umurundi, umunyekongo, umugande cyangwa se undi wese wumva ikinyarwanda uba muri Amerika afite ibyago byo kwisanga mu bibazo twavugaga niba atazi Index Universal Life cyangwa Infinite Banking. Ubu ni ubwoko bw'ubwishingizi butarokora ubuzima gusa, ahubwo bushobora no kugukiza. Ntabwo nzi niba wari ubizi, ariko uyu munsi banke zikomeye ku isi zinjiza miliyari z'amadolari ziyakuye mu gushora amafaranga tuzibitsa muri kompanyi z'ubwishingizi, by'umwihariko ubu bwishingizi bwa Index Universal Life. Kubera iki tutatangira gukora ibyizi banke zikora? Wowe utanga amafaranga y'ubwishingizi bw'ubuzima, ayo mafaranga akabyara andi menshi azakubeshaho mu bihe by'uburwayi bukubuza kongera gukora cyangwa akabeshaho umuryango wawe mu gihe uzaba utagihari. Byitwa replacement of economic value. Ibi byose ntabwo byoroheye buri wese kubisobanukirwa. Gusa nzi umuntu w'impuguke mu by'ubukungu ubifitiye ibyangombwa byo ku rwego mpuzamahanga utanga serivisi zo gufasha abantu muri ubu bwoko bw'ubwishingizi n'ishoramari. Bernard Niyomugabo. Niba utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukaba uvuga kandi wumva ikinyarwanda, ni byiza kwegera Bernard Niyomugabo ngo aguhuze na kompanyi z'ubwishingizi zitanga inyungu nyinshi ukiriho bidategereje kupfa, agufashe mu birebana n'imisoro n'ibindi. Hamagara 240 605 21 cyangwa wandike email kuri niyomugabob25@gmail.com cyangwa se info@mylegacyplus.org cyangwa se nbernard@mylegacyplus.org cyangwa usura urubuga rwa internet wa/mylegacyplus.org. Aya mafaranga wita make utunze, ikintu gusaba cyonyine ni ukuyakiza uyu munsi kugira ngo nayo azagukize ejo. Save me today, I will save you tomorrow. Amakuru avuga hanze y'u Rwanda tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahavugwa ko hamaze kugeragezwa kudeta inshuro zigera ku 100 zigamije guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Minisitiri w'ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabwiye imbaga y'abaturage ko hageragejwe inshuro 100 zose guhirika ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, ariko ntibyagerwaho. Uyu mugabo ukunze kumvikana avuga amagambo bamwe bafata nk'ayo gushaka igikundiro kuri Perezida Tshisekedi, ubwo yari Kinshasa mu nama yavuze ko mu ntambara ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Perezida Tshisekedi yahisemo kutagurisha ubusugire bw'igihugu. Yavuze ko abanzi b'igihugu bashatse gukora kudeta, ariko Papa Fashi Beton, izina yise Perezida Tshisekedi, ngo akomeza guhagarara kigabo. Uretse kuba bivugwa na Minisitiri w'ubutabera Constant Mutamba, nta handi byigize bitangazwa ko Perezida Tshisekedi yaba yarahatswe guhirikwa ku butegetsi inshuro 100. Gusa ikizwi nuko ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu kwa 2024 ikinshasa habaye icyo bamwe bisigeragezwa rya kudeta, abandi bakavuga ko ari ikinamico ryateguwe na Perezida Tshisekedi. Aho agatsiko k'abantu bitwaje intwaro bari bayobowe na Christian Malanga wishwe icyo gihe kinjiye mu biro by'umukuru w'igihugu hatabaye imirwano, kavuga ko kafashe ubutegetsi. Abo bantu banateye urugo rwa Vital Kamerhe wari Minisitiri w'Imari, banica abamurindaga. Aha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi Lex Kazadi Kanda wabaye mu ishyaka rya Perezida Tshisekedi yiyunze kuri AFCM 23. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Kazadi avuga impamvu zatumye yiyunga n'ihuriro Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, akavuga ko ari ugushaka igisubizo ku bibazo by'ubukungu igihugu gifite. Ati nishimiye kuba uyu munsi ninjiye muri Alliance Fleuve Congo, mbashimiye mbikuye ku mutima kuba mwanyakiriye mu cyama, n'iby'agaciro kujya mu ikipe yanyu, niteguye kwitanga ko bw'indangagaciro duhuriyeho. Lex Kazadi yiyamamaje mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Kongo mu kwa 12 kwa 2023 nubwo yabaye mu ishyaka rya Perezida Tshisekedi IDPS. Icyo gihe akaba yiyamamaje nk'umukandida wigenga. Uyu mugabo yabwiye radio mpuzamahanga y'Abafaransa mbere y'amatora ko ikibazo gikomeye muri Kongo ari cy'umutekano kandi ko ubuyobozi buriho bwagaragaje ko budashoboye kugikemura. Mu bindi yiyamamaje avuga no guhindura imibereho y'abaturage ikaba myiza no guteza imbere igihugu. Bamwe mu banyekongo banenze Kazadi bavuga ko kwinjira muri AFCM 23 ari ukugambanira igihugu. Lex Kazadi wari ufite nimero 10 mu biyamamarizaga kuyobora Kongo ikinshasa yabwiye abayoboke be ko agiriwe icyizere agatorwa yazagarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo gihe akaba yanavugaga ko yazamura umushahara w'abasirikare.
Undi winjiye muri AFC M23 ni Darius Kitoka, perezida w'ishyirahamwe ry'itangazamakuru ry'igihugu cya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, akaba n'umuzabikorwa w'ikigo gishinzwe gukurikirana itangazamakuru. Nk'uko amakuru yizewe bivuga, bwana Kitoka n'umwe mu magana y'abitabiriye amahugurwa y'ingengabitekerezo muri teritwari ya Rucuru yabaye nyuma y'ibyumweru byinshi nyuma yo gufatwa kwa Bukavu ifashwe n'inyeshyamba za M23. Uyu mwarimu muri kaminuza Darius Kitoka yifatanyije n'abandi banyamakuru, impirimbanyi za societe civile n'abanyapolitike binjira muri iri huriro umuryango w'abambye ushinja u Rwanda gushyigikira. Mu karere ka Bukavu bivugwa ko abantu benshi mu ibanga barahiriye kwinjira muri AFC M23 babitewe n'inyungu zitandukanye, mu gihe abandi bagaragaza ku mugaragaro ko bayishyigikiye nubwo hakiri ibibazo by'umutekano muke mu duce tw'uwo mujyi. Naho umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba akomeje kurebana n'ingwe na bagenzi be muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akomeje gukangisha guta muri yombi n'abagize imiryango yabo. Umwuka mubi w'aba bajenerali watangiye mu minsi ishize ubwo General Muhoozi yandikaga kuri X ubutumwa bw'uko azata muri yombi Lieutenant General John Luboya Nkashama usanzwe ari guverineri w'intara y'Ituri. General Muhoozi muri ubwo butumwa yashinjuye uyu generali yisi gicucu cyane kuba yarakunze kurwanya ingabo za Uganda kuva zatangira ibikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ashimangira ko azamuta muri yombi vuba cyane. General Muhoozi usanzwe ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, mu bundi butumwa yanditse kuri X yashinje General Luboya ko umuyobozi wa Codeco, umutwe umaze igihe ukorera ubwicanyi bw'indengakamere abanyekongo mu bwoko bw'abahema bo muri Ituri. Aya ni amagambo yatumye mu mpera z'icyumweru gishize umugaba w'ingabo za Kongo ushinzwe ibikorwa by'ubutasi Lieutenant General Jacques Charigonza amuburira ko nakomeza iriya myitwarire bizarangira aho igisubizo gikakaye. Ku bwa Charigonza, General Muhoozi ngo ntakwiye gutera ubwoba Lieutenant General Luboya, nyamara yaragizwe guverineri wa Ituri mu buryo bukurikije amategeko. Aya magambo ya nimero ya kabiri muri FRDC asa n'ayarakaje nimero ya mbere muri UPDF, ahita amuteguza ko uwo ari we wese bafitanye isano muri Uganda agomba gutabwa muri yombi. Ati umuvandimwe wanjye General Charigonza yantukiye ku karubanda, tuzata muri yombi bene wabo bose bari muri Uganda ndetse n'uwo ari we wese ufitanye isano nabo azarira. Muhoozi n'abo bajenerali bo muri Kongo bakomeje guterana amagambo mu gihe ingabo za UPDF n'iza FARDC zimaze imyaka irenga 4 zifatanya mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa ADF byiswe Operation Shuja. Uganda kandi iheruka kohereza ingabo mu mujyi wa Bunia muri Ituri mu rwego rwo kuburizamo ubwicanyi Codeco imaze igihe korera abaturage. Cyakora kuri ubu hari impungenge z'uko amagambo ya Muhoozi unaheruka gutangaza ko UPDF ifite gahunda yo kwigarura umujyi wa Kisangani ashobora guhungabanya imikoranire y'impande zombi. Tukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, societe GLC y'Abashinwa irashinja FARDC guhohotera abakozi bayo muri Karemi. Societe y'Abashinwa GLC yamaganye igitero cyagabwe ku bakozi bayo n'abasirikare bamwe bo mu ngabo za FARDC Karemi mu ntara ya Tanganyika. Iyi societe y'Abashinwa ikora sima mu mujyi wa Kabimba muri teritwari ya Karemi yoherereje ibaruwa umuyobozi wa teritwari, Radio Okapi yabashije kubonaho kopi. Muri inyandiko GLC iravuga ko yakiriye ibirego by'abakozi 13 bayo kubijyanye n'igitero cyagabwe n'abasirikare ba FARDC igihe bavaga ku kazi, ariko kandi bakiba amafaranga menshi n'ibicuruzwa by'agaciro. Iyi societe isobanura ko abandi basirikare bateye hafi y'amacumbi yagenewe abakozi b'Abashinwa bagaba ibitera aho bakorera. Iyo nyandiko ivuga ko ari ukwinjira mu ruganda mu buryo butemewe n'amategeko. GLC irasaba ubuyobozi bwa teritwari ko hongerwa ingufu mu kurinda abakozi bayo n'umutungo wabo, igashimangira ko ibyo bishobora guhungabanya ibikorwa byayo ndetse bigashyira abakozi b'Abashinwa mu kaga. Umuyobozi wa brigade ya 22 ya FARDC General Fabien Dunia Kashindi avugana na Radio Okapi yavuze ko atamenyeshejwe ibyo dosiye, gusa yasezeranyije kugenzura ibyo birego kandi ahamagarira GLC kuvugana n'ubuyobozi bukuru bwa gisirikare. Umuyobozi wa teritwari ya Karemi we ntabwo yashoboye kuboneka ngo agire icyo abivugaho. Dukomereza amakuru muri Uganda aho Mufti yasabye leta guhagarika TikTok. Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mbaje yasabye leta y'icyo gihugu guhagarika urubuga rwa TikTok bitewe n'imikoreshereze yarwo idahwitse, avuga ko ari mbi kurusha Facebook kandi ikaba yarahagaritswe muri iki gihugu. Yabivuze ubwo abayisilamu ibihumbi n'ibihumbi bari bateraniye mu musigiti witiriwe Gaddafi i Kampala mu masengesho ya Eid Fitr. Sheikh Shaban Ramadan ubwo yarayoboye isengesho ryo gusoza ukwezi gutagatifu kwa Ramadan yanenze bikomeye imikoresherezwe ya TikTok, avuga ko ikwiye guhagarikwa kandi ko nta kimaze. Ati leta ya Uganda yafunze Facebook, ariko nge mbona TikTok ari mbi kuyirusha. Nta mategeko ayigenga kandi hari ibihugu byayiciye burundu. Na ahantu abantu batagira icyo bakora bigatuma bayikoresha nabi. Ndasaba leta ko yakwiga kuri iki kibazo. Mufti Shaban kandi yanagaragaje impungenge atewe n'abayobozi b'idini ya Isilamu bakoresha TikTok mu gukwirakwiza ibitekerezo bibi binahabanye n'ukuri kwa Isilamu bakayobya abayoboke bayo. Ibihugu byinshi biri gushaka uburyo byashyiraho ingamba zikarishye zikumira TikTok mu kugabanya ibyago iteza abayikoresha cyane cyane abakiri bato. Ibihugu nka Kosovo, Serbia na Macedonia ya ruguru n'ibindi bigaragaza ko abana bakomeje kugirwaho ingaruka n'uru rubuga rwahanzwe na za Yiming kuri ubu rukoreshwa n'abarenga miliyari 1 na miliyoni 580. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho TikTok ishinjwa gukoreshwa mu gutata icyo gihugu, mu gihe hari n'ubwo umuryango umwe w'uburayi wayikozeho iperereza ku bijyanye no kwivanga mu matora muri Romania. Mu bihugu bimaze kuyihagarika harimo Buhinde mu 2020 bwayihagaritse, Afghanistan ihagarika muri 2022 nyuma y'imyaka 2 Albania nabwo irayihagarika. Ibihugu nka Australia, Ububiligi, Canada
Canada, Denmark, Nepal n'Ubuholandi nabyo byafashe ingamba zo guhagarika gukoresha TikTok mu bikoresho byose bya leta. Dukomereze muri Sudani y'Epfo aho Riek Machar yashinjwa kugaba igitero ku ngabo z'igihugu. Guverinoma ya Sudani yatangaje ko Riek Machar afungiye mu rugo iwe akekwaho gushyiraho umutwe witwaje intwaro ugamije guhungabanya umutekano w'igihugu. Riek Machar usanzwe ari vice perezida wa mbere wa Sudani yafungiwe mu rugo rwe kuva tariki ya 26 z'uku kwa gatatu ashinjwa kujya inyuma y'umutwe White Army wishe abasirikare ba leta mu gace ka Nasir muri leta ya Upper Nile. Michael Makuei, minisitiri ushinzwe itumanaho, yatangaje ko iperereza rigaragaza ko Machar yari ari kwegeranya ingabo kugira ngo ziteze imvururu mu gihugu. Ati amakuru y'ubutasi n'umutekano agaragaza ko Dr. Riek Machar yavuganaga n'abayobozi ba politike n'igisirikare abakangurira kwivumbagatanya kuri guverinoma ngo bahungabanye umutekano kugira ngo amatora atabaho ahubwo Sudani y'Epfo isubire mu ntambara. Biteganyijwe ko amatora azaba mu kwa 12 kwa 2026 ari nayo ya mbere y'umukuru w'igihugu muri iki gihugu cyavutse mu 2011. Muri Guinea aho General Doumbouya yahaye imbabazi Kapiteni Dadis Camara wahoze ari perezida w'iki gihugu. Perezida wa Guinea Conakry General Mamadi Doumbouya yahaye imbabazi wahoze ari umuyobozi w'iki gihugu w'umusirikare Kapiteni Musa Dadis Camara nyuma y'igihe kitageze ku mwaka akatiwe gufunga imyaka 20 kubera ibyaha byibasiye inyoko muntu bijyanye na rimwe mu matsembatsemba akomeye yabayeho muri icyo gihugu no mu mateka ya Afurika. Iteka rya perezida ryasomewe kuri televiziyo y'iki gihugu cyo muri Afurika y'Iburengerazuba ryavuze ko yahawe imbabazi kubw'impamvu z'ubuzima. Ingabo zari ziyobowe na Kapiteni Dadis Camara mu 2009 zarashe mu ikoraniro ry'abasabaga ko hasubizwaho ubutegetsi bwa gisivile zica abantu barenga 150. Abagore benshi n'abakobwa bari muri stade icyo gihe nabo bafashwe ku ngufu. Dadis Camara yafashe ubutegetsi ubwo wari perezida w'igihe kirekire Lassana Conte yapfaga mu 2008. Yaje guhunga nyuma yuko habaye igeragezwa ryo kumwica nyuma gato y'iryo tsembatsemba ariko aza gusubira muri Guinea mu 2022 kugira ngo aburanishwe ashimangira ko ari umwere. Kapiteni Dadis Camara w'imyaka 61 urebye yari umusirikare utazwi ipeti rya kapiteni ubwo yayoboraga ihirika ry'ubutegetsi. Mu kwa 7 2024 hamwe n'ibyaha hamwe n'abandi basirikare bakuru 7 bo ku butegetsi bwe nyuma y'urubanza rwamaze amezi 22. Tuvuye muri Afurika, urubanza rwa Marine Le Pen rushobora gushyira iherezo ku rugendo rwe rwo kuba perezida w'Ubufaransa. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Ubufaransa Marine Le Pen ategereje umwanzuro w'urukiko ku byaha aregwa byo kunyereza umutungo bishobora kumugiraho ingaruka mu rugendo rwe rwo kwiyamamariza kuyobora iki gihugu mu matora ya 2027. Uyu mwanzuro w'urukiko utegerejwe kuri uyu wa mbere aho ushobora kugira ingaruka ku rugendo rw'uyu munyapolitike ubarizwa mu ishyaka rya Rassemblement National. Le Pen yari afite amahirwe yo guhatanira amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu 2027. Ishyaka rye rivuga ko ibyaha ashinjwa bigamije kubangamira urugendo rwe rwa politike. Le Pen, ishyaka rye ndetse n'abandi bantu bakomeye muri ryo bashinjwa kuba barakoresheje nabi asaga miliyoni 3,300 by'amadolari yari yatanzwe n'inteko ishinga amategeko y'u Burayi. Inteko y'u Burayi yari yatanze amafaranga yo gukoresha mu kwishyura abakozi bafasha abayigize mu mirimo yabo ya buri munsi. Ubushinjacyaha bw'Ubufaransa buvuga ko Le Pen yakoresheje ayo mafaranga nabi akishyura abakozi b'ishyaka rye mu Bufaransa aho kuba abafasha abagize inteko y'umuryango umwe bw'u Burayi. Bivuze ko iyi nteko yaba yarateye inkunga ibikorwa by'ishyaka kandi bitemewe mu mategeko y'umuryango umwe bw'u Burayi. Amaso rero ahanzwe urubanza rwa Le Pen rushobora gushyira iherezo ku rugendo rwe rwo kuba perezida w'Ubufaransa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imyigaragambyo y'abadashyigikiye Elon Musk ikomeje gufata indi ntera. Abadashyigikiye icyemezo cyo guha Elon Musk inshingano zo kugenzura ikoreshwa ry'umutungo wa guverinoma ya Amerika binyuze mu kigo cya Doge bakomeje ibikorwa by'imyigaragambyo hirya no hino ku isi. Kuva mu ntangiriro z'uku kwa gatatu, imodoka zikoresha amashanyarazi zikorwa n'uruganda rwa Elon Musk Tesla n'amaduka yazo hamwe na sitasiyo zazo zagiye zigabwaho ibitero zigatwikwa n'abadashyigikiye ko Elon Musk ayobora icyo kigo gishinzwe ikoreshwa ry'umutungo wa guverinoma ya Amerika. Polisi hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze raporo z'imodoka cyangwa amaduka acururizwamo imodoka za Tesla yagiye yangizwa harimo n'ayagiye atwikwa. Iyi myigaragambyo yamagana Elon Musk yatangiriye muri Amerika ndetse kuri ubu yamaze gukwira no mu bindi bihugu byo mu Burayi. Tariki ya 29 z'uku kwa gatatu imyigaragambyo yahinduye isura kuko yabereye mu mijyi itandukanye mu bihugu bitandukanye. Muri Amerika bigaragambya bari hagati y'abantu 500 n'abantu 1000 bateranira imbere y'iduka ry'imodoka za Tesla riherereye mu gace ka Manhattan mu mujyi wa New York. Abigaragambyaga bari bafite ibyapa biriho amagambo atuka Elon Musk banamusaba ko yakwegura. Mu mujyi wa London mu Bwongereza abigaragambya bageraga kuri 20 bateraniye hacururizwa imodoka za Tesla bari kwamagana Elon Musk bakoresheje ibyapa. Al Jazeera yatangaje ko kimwe mu byagaragaye muri imyigaragambyo yabereye i London ari icyapa cyerekanaga ifoto ya Elon Musk iruhande rw'ishusho ya Adolf Hitler akora ikimenyetso cy'abanazi. Iki kimenyetso Musk ashinjwa kuba yarakigaragaje nyuma gato y'irahira rya Perezida Donald Trump. Mu bindi bihugu byagaragayemo imyigaragambyo y'abadashyigikiye Elon Musk harimo Ubufaransa, Ubudage, Australia, Nouvelle-Zélande, Danemark hamwe no mu Bwongereza. Elon Musk we atangaza ko ibi bikorwa byo kwigaragambya no gutwika imodoka z'uruganda rwe ari ibikorwa by'iterabwoba kandi ko biri kuba abashinzwe kubirwanya babirebera. Donald Trump we yateguje Iran ko azayirasa niyanga ubwumvikane kuri nucleaire. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko azarasa kuri Iran mu gihe yakwanga ubwumvikane mu guhagarika gukora intwaro za nucleaire. Mu kiganiro kuri telefone yagiranye na NBC, Trump yagize ati niba temera ubwumvikane hazabaho kurasayo.
uyu mukuru w'igihugu yasobanuye kandi ko Amerika iteganya gufatira ibindi bihano Iran by'ubukungu byiyongera ku byo yigeze kuyifatira mu gihe yakomeza kwinangira. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yatangaje ko ibiganiro igihugu cye kizemera kugirana na Amerika ari ibizanyura mu nzira iziguye kandi ngo bamaze kubimenyesha Donald Trump. Amerika na Iran byatangiye ibiganiro ku ihagarikwa ryo gukora intwaro za nucleaire mu 2015 ariko mu 2018 Trump arabihagarika nyuma yo kwemeza ko iki gihugu cyo muri Aziya nta bushake gifite bwo gushyira mu bikorwa ibyo gisabwa. Iran yasobanuraga ko gahunda ya nucleaire igamije guha ingufu ibikorwa bya gisivile aho kuba ibya gisirikare, gusa ibya Amerika ntiyabyizeye. Ibihano Trump yafatiye Iran byagize ingaruka zirimo gutakara gukomeye kw'agaciro k'ifaranga ryayo, ubushomeri burushaho kwiyongera ndetse n'ibindi. Muri Myanmar ho abishwe n'umutingito w'isi bageze ku 700. Amakuru aturuka mu gisirikare cya Myanmar aravuga ko kuva kuwa gatanu w'icyumweru gishize abantu bagera ku 700 bamaze kumenyekana ko aribo bahitanywe n'umutingito wari ku gipimo cya 7.7. Iyi mibare kandi igaragaza ko abantu hafi 3400 byibazwa ko bakomeretse n'abandi bagera kuri 300 baracyaburiwe irengero. Bivugwa rero ko umubare w'abapfuye ushobora gukomeza kwiyongera. Umuryango w'abibumbye waburiye ko ubuke bw'imiti n'ibikoresho byo kwa muganga biri gukoma mu nkokora ibikorwa by'ubutabazi kuri iki kiza mu gihe ibikorwa byo gushakisha abarokotse bikomeje muri Myanmar no muri Thailand. Abakora ubutabazi barimo gukora iyo bwabaga kugira ngo babone abaheze munsi y'ibyasenyutse ku nyubako n'amagorofa menshi yo mu murwa mukuru Bangkok wa Thailand. Bakunze Primo Media Rwanda, uyu mutingito w'isi niho dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire kwa mwarimu yakurikiye, mbararikire gukomeza kureba ibindi biganiro bikuru rubuga. Mugira amahoro. Umuntu uzakugira inama ku birebana no kugura imodoka cyangwa kwita ku modoka yawe, ariko mu byo akubwira byose ntiwumvemo izina Auto Korea Maintenance Limited, inama ye ntuzayemere. Abantu mufite imodoka za Kia na Hyundai ndetse n'izindi modoka zigezweho, murinde imodoka zanyu kwangirika kwa hato na hato, muzijyane muri Auto Korea Maintenance Limited. Bagufasha kubungabunga ikinyabiziga cyawe ukagitunga kitakurushya, bakazana gufasha kukigurisha igihe ubikeneye kandi udahangitse ugihaye nawe akagitunga yishimye. Aba ni abahanga bakaba n'inzobere, bakagira n'uburambe mu kubungabunga izi modoka no gusana izamaze kwangirika, cyane cyane motori zazo na boîte de vitesse. Bagusuzumira imodoka mu ikoranabuhanga rigezweho ritanga icyizere cyayo cy'igihe kirekire. Bakoresha ibikoresho byabugenewe bifasha mu kubungabunga imodoka yawe. Bafite ama additives na prolines n'amavuta meza yabugenewe akoreshwa mu kurinda systeme z'imodoka kwangirika, bituma izi modoka zirushaho kuramba. Bafite uburambe ku buryo wabagannye hakiri kare arushaho gukunda imodoka za Kia na Hyundai. Muri iki gihe kandi muri Auto Korea Maintenance Limited bafite gahunda y'ubujyanama kubifuza kugura imodoka ndetse no kubamaze kuzigura. Hari kandi na programu ya automotive training kubifuza kuba inararibonye mu by'ibinyabiziga bikoranye ikoranabuhanga rijyanye n'igihe. Ibi babigufasha mu gahinduka inzobere mu by'izi modoka mu gihe gito. Ni mubagane, bakorera igikondo iruhande rwa Kiliziya Gatolika. Wanabahamagara kuri 07 86 20 60 54. Mwirinda abamamyi na barupigapiga babangiriza, kubera ko Auto Korea Maintenance Limited ni inzobere zize zikaminuza kandi zifite uburambe mu kwita ku modoka zanyu.